twesigira ishomero ryitu ryaza kushemba yakwata empare yarekura empare yagwa yiruka yasinga konka kuri yagumara kwasireri y'empare barabe nyuma bakanabanza gukora ki aza nyonkanye nki hamwe cyo kwega hata abantu banje abakundeba abantu bakatete abantu bambara site reka turekure empare go reka turekure birebinaga bijende mu focusinge aha mu ntaraberemo muri kure byona ebituraberemo harimo ikinaga harimo kiha abira harimo ibintu byingi mubire kure biragari ngo kuyare kuire mpara akakora ki akiruka ati akachivinga akasinga bakajya kuzana n'ishomero rye birebinaga na kwangana na nakikumurabere kure mukagwa nimwija kwakira umwebembe zaraberemo aza kumura mwakire nugwe burabakore konka wagumuine rwangu kaguma noreba sarama wabo kubakasinga opone unanko muhagizi wawe I mean candidate wawe then na barababire barya banje nabo bakareboriya bakaguma binecinaga noija kushanga mazima twabura korora abantu bitu so turekurebere bintu ebibire bitwasire tuzomisho twebembere tusupportinga barabiremo ubundi tokamanya imbarara yitu ekatunguka so nicho kwenda kushaba abantu bita bakine beniga bakineki mubire kure tugenda umisho so abantu banje bambara City South A mbinire byinji nakine yakire ntuje akiro chikine thank you so much kirya hamwe mpaka shamukaga akandi ebyo kwenda gukora abanyambara City South A nangwa na ebinde byabebembezi bashimirire kubano bakora ntija kuba nituganiraho konka reka tubanze tuzeho kachom break turagaruke antija kutandika no mu Rodoviko abasi kuba natugambira abebembeza barabiremu bashimirire kuba hati nibaza gukora nahakurata kuki ari tobabe bari mu campaign zababe batera karuru ahabebembezi nangwa na nihanga twaza kurasa hoje twaza kumura ukace tugaruka I am Mrs. John Demere. No. No. Yes. Mr. John Demere. Yes. From Kamwenje. Town, Kaboga Road. To do what? To do what? To do what? Yes. I am not. Nichibasha mukora muri maji. To do what? You're working? Yes. You're working to job and kuhinga. Yes. Yes. Kuhinga bicho. And everything. Kuhinga bicho ne biringa. And everything. Yes. 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 And everything. I come from Kamwenje today. Yes. I am standing by here at Ibanda town. So no, I am checking here your money. Yes. So a time over, I am going to Kamwenje. Nebichi. Nebichi na nemirenji. Ebyo munju nibimanywe mbeba Tabashuka mbera tabashuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba Dera ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuha kubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugaruke iwanyu wajangwe chisitetane chikaze ninga nechisha Una mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai Mara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata Okora kasho mucheka gwara jenyana ukora hoki Nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe Entebe nashita muho kunara wana leta kacheka nakataho nabyama unakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe Ebe ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu
nugubagura hobo rwa mukaga na Sunday shaisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda nishwe kazihangwe Kadara oriyaha TV West Nehinda kandi umutebekana Sandi Elias Ritugusatura umunsi tera touch mpango mnonga aha okwa karuru kagenzire umyanye tarye mwenemwe abuko ba exercise yo kuronda bebembezi ehindirizo birya nyuma abazyo hata nituyebuza nice cyo kurataho abebembeza buturonzire ntubateka ngo baza kutukora kigonka harimo na activities zindo bundi ezo kwija kuronda ubuciko ezo kwija kuronda abarije kuba for example ba speaker twarebere bigambo byinji aha bakwenda ubwa speaker ubwishenjero adihanga nangwana na aha mashenjero agombyaro za district ba kansara bamagombora nabo barumumbije kuronda ubuciko na nabebembezi babontuye buza niki ekibashemerere gukora nangwana lito abatezi bakaruru abagenyi bitu babagambira harimo abantu abasigize ibinega twazagumana byo koma ryari twazagumana twesimira naro batayibitu koma ryari akonka tukuzom break na nakuzengo ntuje kutandika na no mwamiro duviko kandi abasekwa natugambira muko nawe akarabo ma exercise yo kuronda ubwebembezi akayisimbira habwa MP akaruru bakiba ebintu byatambaraje konka yaheza we arakuka kwicariza kandi kintu yacergamo abasa kuba nuturabyo mu experience ejo kandi tugambire abo kubiwe tukareba ebyo kwesimba wajoti heart pressure jo kanjireke nice cyuru kurataho okucira munonga aha bebembezi ngo ko biro ryo mwebembezi konkana bwentu ijana kugamba aha abantu baburijo hata bashimirire gukoraje nawe dataka rule exercise yo kwire twinendije myaka 5 ogaruko mu kintu keke kitorabiremo we bari munonga munywano wanje mutebekanisa wa program eji na batahi banje abuturi hamwaha na nimwe abariyo ni batureba na nabagambira amazina bya Rugaba Ludovic Okagere kandi nkoko babashoborera umbyo kwesimba niteka hati ndinka professor ahabwo kuba optandikiro mu kushoma kwanje I've been leader okusanirizo kandi umukarura kaka akasizoneji I participated not only as a voter but also as a contestant omuka primaries nkesimba muri Singiro South constituency tinarabamo kanye ndakugambira ngo tubaranyibiri no mekiri kucira kuretera abantu bizibu na munonga politicians it is living in denial nubu hareba ngo bakusinga uti babanyi uti ningaruka independent nabwo bakusinga ogwa nkaba nagambira abantu nti nikizibu ibo mukazi kwikiriza bakakuringura kabiri umuntu yabana ndakuringura kabiri nabasa kubihajya ati nakuringura ati niki yarebi uti no bihato wandingura ati navire mpare rikushaki wabujwire nkaroida kubihata ubujwire white ati no bihegiti red hata hendera ibiri cyaba takwenda kureba so tinkwikiriza ngo ndingure kabiri mbwe nienda kubagambira nyiwe Isingiro South nkesimba konka abantu basharame cyo bashaziremo of course kansara wa Katete ya Kigambaje buri yoma ine cyakugenderaho mu kuvotinga so this time abantu bakagendera hakasende kandi unabenyisa imbere nawe ahakasende akaba nansinga so they voted for money meaning that tino kuno kubasa kugira nti bakanyiba no umuntu yagira ati nyumpe mitware 5 kwa karuwaje umha yakakwereza mwe no guno bakanyiba musha
So we should not live in denial. Tukabasa kucicereza. We should not live in denial. Abo kuba taruho hamwe gukoreka ngo wabo isimbe na wakagaba sende. Abantu bakamukunda ubundi nshongezi yabe byananda kubakora babantu byo bazi. Konke kirungi we owakatiri we namanyeshonga habwenci yagizira. Yes. Yakatiri. Era niyo shonga habwenci kunkuzo witi singiro sausi mbasibo. Ahabo kubabona tino wabira nagira Trodoviko takashemeri. Ivi no gukuzi kuronda uwo mubazo kugira kambone yo muntu mu rwuje Trodoviko akabata kashemeri tariyo. Abenshi bakakwimere. Kashincho naniyo ngeze kukore mutakagira Trodoviko is a good leader. Atwombekira amashomera bagataho gona manyaka batangare manyamurema manyarwamurunga manyanka hikatanze manyanyabushenyi konka ha. So no reba ngo abantu they just need sensitization. Abantu kubashomesa bakaboreka ngo icyo shimire kuba notera karuru n'iki then bakatera karura kashi konga kunkikayo na hatine banyakira nko muzira meaning that my time is there. Era nicyo ndikwenda kuhabura rimwe abesimbire mutasingi oba bakakwiba because ekitimpu cyakana harimo bari kwiba ushanga umuntu yabaye nakaruru ke kingi yabaye nka 80% bakarangira wa 20% hazecho nabonye ndakumanyisa ngutariho kintu kiri kubaho nkakuro mukikuru wanje nakimpabura wankurizi nguri kimwe kibahabwe inshuro no kuba waboyine 80% bakarangirira wa 20%. God has a plan for you. Nikimanyisa ngo nabwo mutamejo ruhanga yabana areba ngo abantu basakura baho umisho ko bushango rya district level ujogire nkakawo w'umushuma wenyine ari kurira kimwe sente wanu ndo bwa cyamanero C5 babu kuremesa ariye sente bije ushiwe nka cyamani bakutumba 10 bakutahampiye ngo because of that money. Ubundi waburi member wa parliament hanihenda kuba hikizwe mu that constituency konga ruhanga yajya tirike kizwe kibiho mutabano wanje ataruho nije murondera kirake iranye ndakugambira ngo nyine subi nubu nabire nyisimbira abantu ngambagira ngo yamasiko bwisingiro sauce. So I cannot lose hope when I'm the hope for the people. Mbone ndakumanyisa ngo iwo rukumanya ngo kasingwa genuinely iwo rukumanya ngo bakakwiba niwo wakerewa ngo bakwiba kungate bakorangirira. Do not lose hope. Your time is there. Kandi ndakumanyisa ngo ti politics zonke zirimo kubaho no basa korera abantu kurabira mu yinde mihanda you can mwenu ne mihanda mingi no basa kubaho kurabira mu yinde mihanda so nkabire nishabeki ngumureke tureke kuturo mu dinayo ebiteka tekwa karuruka hwiri kora abusingire hatugendo zo gukorera abantu kora abusingirwe yikiriza ngo usingirwe either usingirwe ninga bakwibire konga cywire na wagumano joti munyibire tire cyo kuza kongera. So you should go work for your family, work for your people, then urinde emyaka yo misho wabona ukikunda politics ninga ware bazikutamire nabwo giro tatkurugerizo banazireka konga kanze gukorera kubaho owo kitini sa president mukuru wihanga akabona ageza aho kutwegesa okutanisa development na wealth obugiga na n'entunguka nobu wokwitenge ntunguka eri kushaki konki wotari mugiga iyo wawe tini yo bugiga mu family yawe eje ntunguka tini kiri kuyamba baba kuteraho chorus konga toyine nangwa n'ikitoki na kimwe cyo kuguriza chorus ejo then you are fighting for nothing. Mwene kora abo biro yo politics hate bindi biro you go and look for wealth ni manyangwa binje kibatiri cancer ya kigambo hoje ni lack of finance that capital akasende ko kutamu shanga abantu babane bakwena no mutaryo murayi na munonga kakayinare mu kabiri karufani umuntu azo murayi natamaze no mundabe nazo huna ntakwena ngo bambari kunga wagire ho wakora emitware ibiri yabandi wari yanote ko kugikororozo ho bakubari. In fact nicyo kurebera binja bizire independent hari habagarukire bakakasinga kandi uri babasingi ekikuma isango hato bagarukire bamuhasende kunga yashanga umbukusari mu wenka o wamuhasende tagizirata taro acebero uri wo mutema gugwa abantu kugira guta ni gwenda mbwene nice kiresire aho hurire mivuyo mu ihanga ryona nice kibwoze kinacyo nikenda ngo tuciheyo next time kitija kikagaruka ihanga rikaguma ryine obuzibu ekiresire emivuyo mingi ninga kipkira kureto emivuyo mu karuru niki namba yo kubanza
ni nebyabebembezi ningasha besimbire bakukozesa during and after elections ubu wabano yesimba ko mwebembezi wabano ugamba bigambuki ebi wabano inculcating umutima y'abantu kashi umukaru mwo wakoraki kashi after elections wakoraki imwe besimbire no shango mbwire bw'akaruru umwebembezi uriyo no ugambira abantu bawe ngo muze kuterananga agent uriyo takwagira ninga murumbe wenyine candidate iwo mutima babandi bakukunda na rukundo iri yamani blindly nibaza yukorecho hato umuntu waragira uti mutere nangwa kare uri kumugira ngo mutere aha muheru kugarukana nikija kitwara hakire kimuteganisa kuza kusasira actually owanyisinjiro south tukareba abamwe bakose mutoka it happened era hate mitima y'abantu na hate mitima y'abantu emwe cyayangire kukira kushanga umuntu wayo sapikiye wayo samotoka ye abandi barwana habahuna nupfu so ubwo umuntu family yarugamo umuntu akafa ntabwo nayobuza iki cyabiro kuza kusasira nubwo akwaye n'umutima gwo kusasira ni kitwara hakiri iki niyo ni kigamba kugira ngo next time cyaba cyabiriho kandi tiburu bwonko bukubaho ubwa government hari no buru bukuzo mu cyacezi umubibina so ensi yo kiriyo netambura so mwaguma kuzo mbururu mukoze se bigambo ebikushohora byo mukano bitatera nabantu then after elections reka kusinga okimara kusinga okaza kwesimirana riyo wagizero ubu wasingira iwe agent reka kwesimirana agent oriya ubu mwabere muteza na kempaka nikimanyisa ngo kukirani kuza kutwara ho bwiye namwe nutukarugwa mu karuru ka president n'aba members ba parliament a day after nyowe nkaza ho Kampala naho kanyi expecting akushanga yonke mivuyo konga habwe kinabeniza kurone ukagira nti kindashanga yo ni cyecu nkashanga Kampala nkahikayo na akone ogira ngo ninkisingiro nkakwenye mu byaro na motoka zitarimo na jamo kanu wasa kubyama na hagati y'ugutabure no motoka yakwika genera kigambere ho konke cyanteganise munonga nkaba nahika constituency ye yabirisimbirwemo Sempija na nondije umusigazo wa Nup I forgotten the name Masakoko after Masaka nahika nashanga ababire basingire Sempija ubwo MPO warabireho bakaba bari yoni bajaguza bine cyane cya Sempija bari yoni bakitera kiboko bakwetora town yone abandi bine kofi groupe yabirebe mbireke ine ecishani abamwe bakikwasire abandi bari yoni bakitera kiboko abandi bine coffin bine na no musharabu bakoreka mu mwenu bamuheza mwenu ari ko wafa mwenu ecishani kiri tukaba turi mu motoka nganda munywano wanje general manager wa Ruhira Millennium Sago Western Sacrifice twa parking na motoka twabanza twetegerize nayo buzo mu mito y'aba bantu harimo amagezi kashiwe member wa parliament owabikiriza abakakoreki wo mutwe gwo harimo amagezi umumwanya gwo kugira ngo wasingire wamanya ngo ari batwire batakwagira ukaje utubunahirwa nkasinga na neji kampreka ngironde umukorere yanjye nimwe kugira opposition ya man umukorere yanjye ni abanyenda kuja next time nije kubanye na man ntine opposition hati kandi uri kwiyongera kubabinga mwene nko mwebembezo in experience because na kugira ngo since mwene um lifetime yanjye yona nturi ndiyo mwebembeze akakuriya kundura ninkoze sanikamo era nakusinga hata ha position yona iwaza kugaruka kunyisimba ho kunsinga no twarakiri ecoshemero kwa nokora nko mwebembeze no kugira ngo ukora hasingi oronde first of all ubanzo rondo wabiro isimbire nabo ko kumuronda it has happened several times kandi mbasa kwa na examples live examples nyingi waza ngo kubukanga uwechitini sakangwa aje kesimbana nasani byanyu abantu ba nasani bakaguma bazwire risho bayanga kangwaji bamwanga kompuriti konga kangwaje no mugezi yije yaronda nasani byanyu yagira tumugurusi wanje biriya bikabo bagarukana kuba agarukine bati ba agent bari ba agent ba byanyu bakayenda bahindukire ba agent bakangwaje even now na hati bintu mukagumuhanga
mwe niyo mwebembeze ikindi kubaha buroko ko rabe no manya ngo singira Karuru because uri wo singire nabata akina mani mabi abamwe na afuna stress abura hatinka hativa mwe takwija nakasente umwe kakaburo n'amashita go kwija ho nabatagini naba yahwiremo no kuzumbantu umwe awhine n'abakutina kuzamo mwe niwe uri kubosingire wabano yenda kutegekaje cyanga cyawe oba ne gomborora oba ni constituency oba ni district look for that person washanga nawe n'umutima go kwikiriza wahirwa akakwikiriza turi kwija koze samani mingi go kugarukana isabataka noja no kubona utambura nawe bari ba agent bawe nabe yabarwanira batire bikondo mbwire bw'Akaruru mubete mbagire ngo itwe tukagarukana ibi yabire nibiteganisa n'Akaruru kakao ntushabanguna ni mu mugarukane hati wo mwebembezi usingire no icyo rukuba wakora nikimanyisa no bwogero ati ni nyendo ruciko turibona abo kugira ngo tutaza yo gutukata kumuhagira aha abantu bona nibija kwija ahubwo nibija kureba ngo umuntu umurungi kandi aje kohereza na service eri kuma hariho nebindi binje bikuretera Karo ebindi noza tuzagumiza mutubyongereho konkara hakina ndabugamba kakace katanye uyineda cike emwe kankaga ekinde kiresiro buvuye munongo mu Karo compromised leaders abakwa baryo mu kintu kushanga umuntu iwe niwe wa nkakaje ngo district returning office ningore RDC omwanya go kushara mekishikire go kugira ngo haba kavuyo katebenkanise iwe niwe uriyo no creatinga violence RDC ahabwo mutwaro go bakwereza ahabwa miliyoni bakwereza iwe uriyo no kuresha namwe nyenda kusima RDC wisingiro district owo shitini sana sima ad na diso bakakore kintu cyonna kurebeka ngo Akaruru kagiye no mu Busingi kushanga ibona iwo cyangwa ho kamuretera akabahasi umutino rwanga ebahasi okusiba konko unoza kukamuhereza akakira akasima kwa ture nakora jimwe ya government konka Akaruru nikatekwa kugenda mu muteko kakashimira kwa nikagira kata nikaje so compromised leaders election officials baresira kavuyo kingi omuyihangeri no buroko hurangurutani ngofisa ngo niwe yabariyo mu kugambira abahansi presiding officers ngo bahindure declaration forms umaye kugira ngo apana reke cyaro ga polling station kibe nico cyabo kandi mwikiriza mukakore torire bakavuyo umwanyo amasiko honorable agamwe ubunda bamwihina bo hine targets zuba ko babarumu kandi nabona abantu Steve urushangaro returning officer na wayini kandi tu wako hajira no kugira ngo wampire dakike muraza kushobora kongaza kushongira tuzagumiza mutugonja bwo kwatishine yo bwire kandi abatayi biti bine submission zabo wagamba ahanshunga nyinji konkezum ezukwatari office ya RDC wetu mwinaha ndeka tumumeze muna wetu mwachire byinja bishobore konkana watugambire hati nice cyukurata wabarumtebeka sa program echo kubanza nanyenda ngumanze ntorumisha gukutabarusya abantu bitu barwampara abaraberemo kutandika kosi nyara ntabaruse president witu agwa percentage ya change name konko mu district ina nagambere yito yabire ya cenda nina no chweka munana konka ntabaruse honorable zabaraberemo ito tine constituencies zibiri na woman MP Rwampara County honorable Kankunda Amosi Akochi Rwampara East honorable Ngabirano then woman MP no warabe abira ari on opposed nyenda kumutabarsya ana kansime nyenda kutabarsya LC5 chairperson no mugasho Richard na wakaba no opposite ntabarusye na muno ba mayors na LC3 chairpersons na ba councillors aba LC5 konka aba mayors nibo tereruje kutera Akaruru obwiro bwinje nakagera spillovers kurgo mu Karuru ka president na ba MPs kaka affectinga mnonga Karuru ka LC5 na councillors hatito kujango LC5 witakari no opposed spillove kaba mnonga omba councillors na tanapu ekerinche abako abantu Akaruru bakakargamo
bahahire mutima barakutina konka hariho allegations zikubanza rabamo itwitoye nka district nka office ya RDC izoba rya Karuru ndukora office yitu twerezo chance diso na polisi na namahege kuba tureserega abantu bo Gazon Field kukwata obutebenkano bwono kuzayo so itwito command center yitu neberia office so tato muntu kugira ngo RDC ngo akenyejero mu Karuru emwen babitashikire ko kutere sumu wajoro taha polling station age twafuna ikizubu tutera responsible person DPC ninga OC owania by police station tumaragira ngo agira aza polling station ejo agire ki yakoraho kugira ngo ubusinge bugire buta bubeho man hataho RDC na ijato mu Karuru yes abamwe bartaning officers n'abantu ababurijo nibenyigiro mbintu ebikuretera abateze bakaruru na nako babese imbere bageramo kwemurwa konko muryecho nyanda kugambara abantu abarabiremo n'abasingirwe you know ronga candidates hato mu leaders no wakubosingirwa no gumoriri nambwe nisimo mwamyogu abo kuba you have shown oyorekere leadership skills nambwe n'abantu bisingirwa mumurebe ogwira ukwiye kwicuruza ngo akaruruka yesu kakamsinga by the way RDC hato buzubo burumumbu yengera kubaho hato mushanu umaro already yatanchire koreke kishanu koreka ngo nuwe yabashe nuwarukubaza yatanchire kuronda karu hato ate kuronda karu nakuronda karu no kugira ngo hato muntora bere kugira ngo nukiriza kamasimu hato kahuri cy'abantu feedback y'abantu so hati twaheza Karuru turgomu kuba candidates to be leaders yes okwehayo kuzo mu Karuru chumaisa ngo yoreka abantu leadership skills zawe so wagumor candidate nugumum kahayana konka waba leader no tandika ku unitinga ningo kwatanisa abantu bawe yes yanagamba abantu abamwe nabakwanga ahabo kugira ngo ori ya candidate ninga ridora biremu yagaruke nyuma kushuganisa abantu iwe nko mwebembezi n'umurumo gwawe kushuganisa abantu bawe then mukatandika aha mutindo go kutungure ecyanga cyane toka leader okakorera abantu bakwira karurubunga no bino kuteka muna bataragizira batarakakwira mosterera aka boxi no kuba no teka ngakakakwa umwe nabataragize atarakakwire mbwene apart from abo ko ambargayo nibeyoreka ngunyondyo wananka ni supporting ni muferaho taro monto oshemerwa no feraho oshemerwa no fera service delivery shemekwa no kubanje biyabaraganise no shemekwa mukwatanisa no kubarigiremu asengere kutungura cyanga cyane mbwene ni nkigarurira abantu abebese imbere mustara barabiremu na nabagwire because nko kuyagamba owarabiremu oshemekwa no rondo wa sinjirwe mukashitama mukebuze cyabireho kibini kiha kwenda ngo akarura karaze garkamu twagaruka mistakes nzozo niyo issues kushanga nko mu Rwampara East bagira ngo nuko bitwire itwito ntekwa ku Rwanda mu Rwanda subgace ahe nabirenzo mukarura kankamba jana tukora atere kuba karuru kawe ninga wakatera je wasinga ninga wakatera je rukumango wakatera je bakakusinga yujukangu okuno kuhayahayana hariho kusinga no kusinga konko gorwe no Rwanera naza kugenda kore mirimo no wawe naso butagarukayo nyajagaruka after 5 years kwija kugaruka kakubihabiye mwana mureke kutwara wotwara mureke kubihabiye abamwe amurumuntu mwitanara tumwine nabuzare nabo n'abantu baburisha mwena karuruka kwamu reka tugaruke umucyanga citu tugarukanisa abantu kurga ha level zone nyenda ngo cyo tukore tuta ngo kutubentuze tukuronda Karuru
nyenda ngu twafuna opportunity yona eyo kugamba n'abantu tusigensigo yo kukundana tusigensigo yo kukwatanisa tusigensigo y'ubumwe ntiza kurigirira ha muntu wasingirwe abo kuba kampu yeye niyo kuba bita munonga niyo kuba ino busasi bwinji so atiwe wagambara abantu otumareke tutegereze emyaka 5 ngo okwatandikire omwami Rodoviko nikiza kutuyamba munonga abantu bitugaruka bakakwatana RDC imwe nka office yanyu mwinetebe kanisa ezo kugarukanisa abantu abo kuba nkuko wagamba bamwe mitima eyemerire obandi tubakaye bakahirinjira imwe mwine programme ubundi kugarukanisa numuzayumbyaro kwe mushobora abantu kuko watushobora haninga nko kutwakozere kuronda karuru no nabanda bamwe office yitwe kebeta ebashitamisa ebashuganisa kwenda ngu tugire akaruru kihorere tutari mu competition ekuza kutugwanisa nambwene office yitu yina abantu abiyayihiro mu karuru ahabo kwicarizanana n'entekateka ya NRM ekikunshasha munonga no kugira ngu nko mu district yitu ya Rwampara hine muntu ndijo owarabiremu aha butegetsi atari wa NRM so shongezermu neza NRM mwena yonke kibina nyenda ngu tutakoma kuronda karuru tukaba chairman wa NRM mu district okaba chairman NRM Gombora okaba chairman wa NRM ahamurka kando akaruru kachwa okashangwe umoga gwa umwoga gwitu nka RDC's office nkokutwaye ntubashuganisa ntubeta za kuronda obururo bwe nyenda tugaruke tukore programu tukumontaringa na other projects konka twijemo nakashonshoro cheko kujirota kugarukanisa abantu ninga bamwe enewe ari we bari RDC konka mwami Rodoviko yabwambere ariho ubundi ba RDC nabakire bakatamuki ukashangari atiremo mukono twantu bareba abandi twatu batubine mu frido hura na campaign injira nangaruko jatogo hatukuba kumusinga na tora we bari mnonga RDC madam Jacqueline Arisima ubuni omwezo wa RDC aba district ya Rwampara ni mu myanya yagire mu obundo vuyo konka karura ka general kabire peaceful Salima akasinga honorable Salima wakasinga karuru ebumwagambira abantu mukuronda karuru nebyo mukuza gukora abamwasinjire iwe hinabo waterire simu kabajota honorable mbena ni kushaba hatu twatane wabinonda koro bigita byanje tukore kimwe abanyambara stebase kuba netunguka kandi nko mwebembezi imwe nkabebembeza barabiremo hatu mwaza gukora bintu oyire hiwe wenka konkana nabandi wabare mnonga omwameri yasi nyewe nkanye nyine programu yanje yinkozire nko kwenda kureconcilinga n'abantu na no kugariza n'abantu konkanye wenkanye nintekateka ngo gentekateka yanje yinjo ninza gukora abantu nabatahi banje bagikozesa nabone basa kubayambaho kwenda tukore ekicweka kitu obo ihanga ryitu nyewe nkanye programu y'inkwenda kutandikiraho obuturijiro muri yoko kwiruko ko bururu niyo kinkwenda kutandikiraho ni nyenda kubanza kuza kusima abantu banje okusima abantu banje ndiyo musiramu konka ninkira kukushoma mu Bible kwenda ncenge byo nabo kuba community yanje ni abasiramu na nabataro basiramu hina kashonshire cyakarumu abashiji kuma babere barwire azabaza omushororongo nije kukwatampora bakaba barwire bakaba ari abashiji 10 bazo wa Yesu oba Jesus bamushaba ngo abatambere yabajyate mugende mukire aza kubagenzire umuyagaruka umwe kuyagarikire yamugira ati nija kusima aha uburiro bokozire ki obuntambire Yesu yambuza atatu batahi babo bari abandi bo barahi ati nyoti ngwenda kumakonga nija kusima ibyo ntambire Yesu yamugira ati gendo cirire cumwe
yagenda yakora ki yakira aza bari batahibeye indwara zagaruka zakora ki mbwenu nanitwa barugiro mu karuru batahibanje abasingire wotagarukire nyuma ukasima abantu bawe noija kushanga wafu n'obuzubu ko kubanoza ko kugenda ukasima abantu bawe hine binde byo kwega mu byingi nhora amanyire ayakwira karura bwe sente nhora amanyire arakushabati wazo mu kansoni nyendo nkorere kineki ebyo genda byo nanokora ki no binotinga. For example, yesterday tuferirwe omushija aho Baghdad no musirikare abirafire haza ntututiremo abantu bituba agent yanteranje ataza kansara okutuferirwe omusirikare twantushabo ijo tuzikireho no makutukurwa mu karuru ugirutereka mbanze mpumureho mpumura amasimu naki obya mata bingi nuko bakozira bingi batahira bingi bayegerereza Kampala bahumureho nkoko kwezi konka kwangambire na jantu Baghdad tenda shabire yo karuru ni hayo 90% mwenu babanderera kuza kuzika kanze yo nkozena no mugishogo nsima abantu banje kunjireyo aharufu nashanga cya person hine speech yahire no mana bono babine engere yagama myaja tumwenu kababire nibijura hanga abandi 10 erezeja haruho hatinare basarma wenka aza kundugiraho kubagire kutwara umutumbi kuza kuguzika nasigare nyuma ninda musiki abantu no makaruka nje ngakaza munyine ndaza tenda funera chance yo kutambura munonga ndanakawere wa meza abiri so tinda funera chance hata naraba munyuma nkugena ninganira nohonsi ntumbugine group y'abasigazi ba nupu kuba ndebere nagira nte nabore kanjende nkoreki mbakureho ngo nka kansara aho narebo nko yagambere ko garuke nyuma umanyeki abakwira karuna bataraka kwire kunjire ko bakoraho umusijo mu yaje atisara mareka tugambira amazima fe twabade banupu te twakuwadeki karuru ondije yimuka yaje atece cyuwakora okagarike nyuma okijo katwebaza okijo katuzikiraho no musigazi witu nakurahira emyaka 5 garuka ninza kutikinga basi kandi tinka gitikingaga ahabo kuba watworeka wagaruka abandi ombero bice bibarumu tine yagaruka nazaho nhomanyire ngo ababasigazi tabarambire ki tabarambire karuru twazaho twaganira byingi banganira byingi nargaho mutima gwabo gutebekine ababiri banyine hekinaga ngo ndiyo wa NRM ndiyo musigazi mutotinshe muko bani mpagira NRM naba horizon yanje nasiga nakora ki konka kurintagarikire nyuma nkajantere kanze kwibaza aba bantu banje nzena no kushendekeza ahubwo umuntu wita yafa ekikumayisa mbere ntakujja kufuna ejo information ngunkanyine n'abasigaza batakumpagira no bundabe nanye ndiyo musigazi nhumanyira babere batakumpagira na nebe bakungambira ko bangambire byinje bakwenda mbakoro muri Baghdad Baghdad neshangwa rugazi so on program yanje yukubanza ninyenda garike nyuma nka meeting abantu banje nkaganira nabo nkabebaza bakangambira bishibwe nyini ebakwenda then kunda hargari yecho nkanye nintekateko mukanso abantu bakubimanye bikuba biryo mukanso kutukurgaho bamanya ngo basindika kansara kuza kubajwekera konko mukanso zitu ineyo tuzeta sector committees chairperson tugira ba speaker tugira ba ministers hatana no ko mukanso tuzamutuzo mukarura kandi ngoko mwamiya yabwambira ubururu tubukahwireyo tuzokwe nayo turwanirayo orgayo nentebe obubura gukora ki hatejo program nanye nyenda kuza kwepositioninga nkafuna yentebe eyinkubasa no mako kuboyi nentebejo ni kuyambaho for example mbire deputy speaker so hine bintebe mbire nimbasa ku decidinga ahabo umwanya gwanje aba kateba kimbere nkoziriki heti kundaze yo nienda kuza convincinga ba councillors batahibanje obundi nanye bakambonera yakatebe nanyinza kujwekera by'abantu banje ko kubori yatebwa baza kugabura kubarye inyuma imwe nimwe mukubanza gukora ki so nanye ne yakatebe nkacha person yo banka deputy speaker banka speaker obundi tokamanya service nizikahihi so niyo program ya kabiri ryo neza ko shengeza batahibanje mba convincing bampaka ruru konga ko kuna nakigambere akaruru kabiri kamashora yizide nanatwaye ko mukanso abantu barwana rente ushanga umuntu nagure ntebe miliyoni 5 kandi abamwari yito tutakozire izo sente tutazine konga nisha babembeze batahibanje tutakarebera cyesende abo kuba hati studio ntureba ngo kutukuza korra abantu bitu abantu bino busasi abantu bine bintu bakubashasha kandi tibintu byinji
nyonka abantu banje bakatete nakakoba ekibakwenda munonga nukurenga ngudo zabo bazikora abantu banje bakatete nani ngamba bakakoba bote binentindo abakakoba bone benda engudo bena bakatete warengo wakora ntindo zabo ukatereze ngudo ninkorahirira abantu bitu tubakwenda kintu cyangwa munonga abo bakokora engudo transportation iba ize ko gukora ntindo zabo abantu bakonectinga yaba naza kwetorora kwa spending 15 naija kucekana Nyakizi arabeho yirukangazo mutabuni abone 10 so nishaba bakansaraza batahibanja biturunzire reka tutakarebe sente twaza kutera obururu rwa bakiya persons turiyo tuza kutera obururu rwa ba speaker ba deputy speaker minister nangwa meya nuwakuberondera okukotino yo mukono muhango konkobo bundi reka turonde kansara akubasa kubachicira akubasa ku for example nka cha person wa committee muronde cha person wo kumanya ngunaija kuba coordinating aje speaker naija kubagita ko kubora speaker no gita ba councillors bawe azo understanding abur council ecyakwenda nyewe saramanye nebizibe byanje nanka obana basa inebyeye nanka muronga inebyeye so iwe nka speaker oyine kuba no bahurikiza bono takagwa saidi obuke kwatana meya imukakoro bwanyu nituje kushanga byatuhenda ko kushanga meya wawe na speaker wawe batarije imwe bakansara no muhende timukutahiza abantu banyu so nishaba bakansara zibatahi banje na ba meya bita ba division na no wasite deka turebe enkura yo muntu tugezeho kushwijuma umuntu ashikire abo kuba tutakayisya ngo umwami ngo kuyanagamba ngo abamwe hategesha abaryo nibeyizusya kumpikire yo hino umuntu akozere statement arufu atukuru twamanyire tukaherezogo abo kuba wayizireho nyeciro yatuhereza box ibiri zaki zamizi konkori yo wito utubire ntumano wito na negesha atakishira deno ndijo yajatinyo ori yampe mitware ebiri naye ku mitware ebiri de yamazo kuji candidate akamhe mtware ebiri konka mujumire mtware ebiri negisha so hata abantu bariyo nibeyisi areka nitwo mukanso zitu tutakayesu yaturonde ba kansarazi abahurire umwameriya so mukanso zitu twine bakansaraza abategere ushanga atakumanya ku interpretinga budget atakumanya ku presenting kintu hariya aza abantu bitu benyuma tuba kucumanya honare babantu benyuma tuba kucumanya konka katubarogwe kansara umuntu okuferwa na muhikaho umwana wari mwakushoma na health center agenda gure kitabo na neze nshonge zo kwata muntu waburije we nazitegereza kongwe byo mukanzo takubimanya munonga konka echo community ne chikunda munonga abo kuba umwana hino umuntu yangizira ati nyuka zitabanshengerire konka nduje kumaha kuzika nduje kumaha kohereza umwana wawe kitabo kunka service delivery y'umukanso turagibone aha bwenshi aho kuba kuturabe interpreting ko barabe no bashoma ngo budget yambara City South harumwe ngudeze neza katete harumwe ngudeze neza kakuba no bantu ba balancing areas hati wowe takobasa kureba mu budget ukareba teji budget yambara City South division kakuba yangeri inkankaye meaning no bakupassinga budget utamanyire ne bakozire ki ne bapasingire tinku encouraging abantu ngo batakarondo umuntu w'abantu konka barebe ngo mbwenu na qualify ngo mu rubyona na balancinga kwarazo mukanso atakarugira yawe kungana na community nayo ne mwenda waka hino wo kureta akabura no kuzo mu community kandi wotagiro mu community RDC toramanye bizubu by'abantu toramanye abantu bakatete egesha hanice kikubashasha abantu bakargangama nkanye sarama bo kuba ndi ya ground ni manye kikubashasha cyo wakubakora bakasima n'urutindo rwabo abantu bumutaso village na nekitebero amaduka gona gakacinga egesha hasarama naza kuzumukanso ekindabanze kurobinga no kushitamana bameya banje ingabeshengereza nkabajya ndabantu bekitebero na taso village na Nyametanga wabakora katindako business neja kutambura higuru amajugabo gafuna bapangisa abana ba university bashume bazo muri Nyametanga je Nyakize connecting na Kargangama aha connecting na aruna naka karya hagataho kari nibageta Kargangama Gaza umuntu aketera hakatindo na charging shiringi 5 uzakaraba
yes abantu nibakimanya na Nakora ba mayors business. nakora business Haruna hata bintu umuntu bwatamiza yes bukana nikibashasha bakora munonga so hati nyokanye kansara nazayo it is my duty kuza convincinga ba meya banje na speaker abarabiremu na naba bakome abo kuba waza kurobinga ikintu kintu kutandikira hanso mu committee urabo mu works o making sure ngo aba kansara zabari yakachika kuba ku supporting cyazo mu kanso wagamba na speaker nawe yaki supporting na meya then kibore korebwa bakisindika kicishemere kuba kiri mbwenu twarugo muri yebyo twarugo mu rujanje rwitu rwa committees kurondo buciko nico kintu cyanje cya kabiri then icyamuhere kinkwenda gukora no kuguma nkagarukayo itwa kanso zitu ndishitama omyezi ebiri ntushitama mu murundo gumwe wisit kotari nto mu mwaka gona ntushitama mu mirundo mukaga omuryeje mirundo mukaga kanso yitu yereho mu kwa kabiri omukoko banza shemeye kuba nishitamana n'abantu banje nkore meetings zezenche sometimes nzibe expensive abo kuba abantu nko mwami yo ngo kuya yakigambira abantu no barebera umusente ko kweto rukiko bamanya kansara yaza kutwara rangi yaza kutwara transport nabo mbabapira karuka kandi sometimes manyaka karuru nenda kumanya wahenderota urukiko rwabonera kumva wahenderota kandi ito ba kansara zaba mu hati nkanye sarmate nyine seruzima 20 ziri mu sectors nkankaga ko tokashita musanga katete kakoba central bukuba ni impango mununga n'abante mitware 3 hati wazo muri kakoba central yonka ukaje tukora urukiko rumwe no butakwisha kwika area zone ateje no shitama mu mirundi nkena so konkatu wanjira ngusara maburu meeting y'indashitamise ndonde soda ndonde ntebe ndonde buri kimwe ninja kweshireka konka nyowe nkanye nisha babantu bitu ba kansara zikubahweraho nabace ya pasoni twakweta twesiro tugambere bizubi yawe kandi utakatwe expecting abantu uje kwa 12 zo gukora ki zo kugarizayo nyoni nico mbere ni ntekateka kugarizaho twarugo mu karukitu ka kanso ntingarike nyuma ngume ni nkore nchiko omuntu angambere taza sarma omuri omuchikajo omuchikijo araka choka kwa kweto muchikijo ako kakuba nikabi munonga kino bujugwinji itwe kizibu kitu nutwenda otukore iki ngunaza kuzomu kanso na nyenka zo mu committees ziri abo kuba naza kuzomu committee nandi mu committee ya works ni manyangu hati social service ya kushita meri zo banyirukayo mba ex official konkampurikiza ndonda muna kansara ari akachika ku mujantaza abantu banje banyakizi binikize beke nanisha bo kirabizo mu committee yawe so kunda abe nashitama n'abantu banje ngashitama n'abakatete nkakoreze nchiko ninje ku making sure ngo abantu namanye bizo kubashasha then nabitwara mu kanso then nanez occasions nisha babantu abaryogo baturikize mugume mutwe chance haharuhorufu hahembaga mutwe chance abamwe batwime imizindaro konka wenki nisha bejo chance musarama wampo muzindaro nkagamba ninje kufuna umuntu nakumanya ngusarama yazika haza naba nishohoro umuntu nanyi no bagambera na program za government kongo muzindaro no gushemerira abo kuba one abande chiba kubimire muzindaro tine cyumba korire uri muno ijarufu kongo rugoto rukuzarufu na rweto rukozereki na rweto hatemwe no muzindaro bakugwa yaho mutebekanisa program akongera hari icyari yo nakushoborera umwe bemeze ko kumuhereza umuzindaro hine bintu bw'abantu bakutware bintu mu buryo butashyikiri kongo mwemeze ko kumuhereza umuzindaro abishobora uru ruguto rukuziro rw'abaryo mu budget abaha masiko aboreka ngo budget kurata horurumu mureka kutera government amabara hino bwo kushanga rero hija kasente z'abagurusi n'abakikuru konga bamwete bakumanyane za kwijariyane kansara abanamanya program ajibahereza abantu bazumbuteka ushangu haro sente za parish modo ziriyo nizenda kwijo that week so abagira to mu weekend mwete bengane so nikirungi abebembezi abakwa barabiremu ukubahereza akazindaro bakabagambira program za government teka ngo omwebembezi wa government yarho aha mukoro gona tasheme kuba nayimwe akazindaro aha bukuba no wakuba tajwekire no umwe ntara abantu binji aho barevozi nyinji konka at least mwahereze chance yo kweyanjura na presence yabo bo amana gabo no bagiho mukaruba so muntu wabara kumwanjura ukabura kumuhereza chance yo kugambe ebyatebekanyisa abantu be kandi bamuhira karuru nikimuhereza kikumahamani gukujerota gukubarwana mubahereze chance bagambe bakwenda kugamba konka ni inshaba
nambwena nakukunda munonga Sarma ahubwo hine binje binayiga ahariwe nko biraye simbere abo kuba yagamba mu kintu cyo kugira ngo abantu bareke guterera abantu akaruru just because nubabazikira nubabahika muterera abantu abarabashakiri umuryejo abantu batashomere abatakuma basa attiturating ibintu byo mukanso umukanso no musindika ngo akoreje umuherezo bwa LC1 chairperson nkatune ba member ba parliament umuherezo bwa bataka kwe karito bateze bakaru gashimancho ndumuni kushoboka nicyo ariyo nakureka mu heto barategumana bataya bataka kwetungura mubahereza obwa LC1 chairperson mubahereza obwa chairperson wa pate konkamba mutabasindika ahantu aharikwenda okugire ba yegayo neba baretera kandi batakuba basi nekindi cyo cyaba member of parliament umuntu utakumanya kushuma takumanya kwinterpreting amateka parliament naza kuri aine sente eje shonga tutajugonjire nyenda kuhereruka nacyo mu Merias mukadakika kake yes na ninyenda mu program zanje ninyenda nkoku honorable yakigambireho nanyembere nyine ntekateka yo kumitinga ba candidates ababitubire twine na daranyombire nyine aba opposition kandi umanya most of the times abantu opposition think bagamba huko bukunka most of the time baba negative kunka nyono banywano banje abo kuba babere bese mbere nanye turinka ba sisters twe nanturgo mwanye in fact nturgo museremo so ninyenda kwisha kubavuga nabamwe mbere nababwina bakantuwe bugana tuganiro mwe nangwa ninka sister wanje wenyine Jazira so ninyenda kushitamana nko kuya yakigambere abo kuba kutwahereze kari nkaronda Dorini naganira nawe nkwenda mpereza abana ababere bari mu camp yeye kwenda mba humurize batakazo munupo babakazo mu FD so bam PFF so nabaronda era abana bona bibe in fact inesere yibabero baza kunyebera PFF kaya bakari kayaza kunyebero mu omukotazi nenda kunyeba konko omwana umwe akaba ari mu camp yabo bakuba kayangireyo akagira akagisigaze cyanaga atsarama katsingo mu NRM konkabo kugira ngo nkaba mweshengerize yankwatubwe mbabazi kwirebera baryo banyita twonka Sarma akayabera nshabire kaninyembire nyangire atereka mutere n'uyanderire simu so eco kikanyamba nkunda nabaniyenda kubaronda tukashita mahansi for example Katete abiri hari akavuyo kinjya kwa PFF birenenda kusingira yokwe so ninyenda kubagarukansana naba bakansarazi banje abahansi nyunka nkabe abarugirema kazabavu nyenda kurunda n'abantu banje ba area yanje tukashitama tukareba nko kuturakorere cyanga kitu kikargayo abo kubati ekitukutushasha n'ibintu bikushasha abantu bitu bahansi kutukubakora nintekatekana n'ibintu bye sente nibije kucendera abantu nubatusha sente ahabo kuba nitwe tutubahire bakora ki nagira ati mu kifo cyo Sarma kugende myaka 5 na nyampe 5 inchirgeri izoba na waze kushakirenda ye abo kuba binji bahona rebo kuba kuzayo umkuiba kuba bajiri nabo bashakirenda yabo barimo gukora ki so ninyenda tushitama hansi tukore program ya area yitu obundi tokamanya Katete na Kakoba nambara City South obundi kasha yininga niyo program yanje yingozireke then na naba bana bacine biniga tinkwenda tubatahe mwegisha nyenda kubanza twaba hatayi mu bakahiringa boko abana bacine biniga byinji kunka nimanya with the time ko kubota mwesimirize nko kuyajya ukabesimiriza tukusingire tukutira karuru ororimo kabura kurukozesa aba bantu nibisha kucira baheza kucira tubirize hihi tugaruko mukorera abantu we bare honorable Sarima umame Rodoviko wahura submission ya honorable yagamba habintu byinji konka oyireho nkitwe oyireho nkabebembeze umuntu waburijo we hati umwuga gwegubire gwaza kubagu abo kubabebembeze tubarunzira akasente kabo tukarire hati tubateka teko kutukora tugire ukastangariya kasente ce arhaba sinjire at umwuga gw'umutezi wakarurugwe mu myaka 5 eje rukurata ugwaza kubagwa twazagumiza mutugumantu bayintu bimo buzindaro kuko yagamba ninga abo bari munongo mutebekanisa wa program nyenda kubagambira ngo cyo kitubiri tutwiremo akaruraka ni inko muzano gwa football
nobasa kushanga mwine team X na team Y mwine akakwate oza hari iwe wa team X Y kutera goro nkitana hariye muninga hari busha tikiri kumanyisa mu kurugizobe ryo habwa goreze bakutera to yine bwaruka kwatagana na team iriya mwe nita abatezi bakaru hati ninga shimwe abatezi bakaruru mwine gukora ki nyenda kubagambira ngo government yitwine nemo treasury yihanga nemo ubwo ryo mu cyanga cyanyu bano wa NRM uryo wa PFF ningo ryo wa NUP obano wa NUP uryo wa NRM service era akurete providing ngurene urwo mu government it is from one treasury karabiri parish model cyo kurebera nyo namwe ne kinkunda NRM munonga ekagita abantu wareba before 1986 sectarianism ikabiri mpango konga NRM yageriro mu power ibe byedini yabyo patize zabizimanya UPC mune y'abakristayo manya DP ne y'abakristu manya kabaka yekane y'abaganda ibi byona yabisharaho bagira ngo hija parish development mode tekoronda wa NUP tekoronda wa NRM ne ronda buri muntu we na ground bagira ngo basharo ruguto tubakugira ngo abantu NUP ni barabaha ngo aba NRM ni barabaha nguninga abantu bahagira mu cyuito musiramu ubu n'abantu bahagira mutahi umubone barabaha ngo abantu barabaha mbene cyo ine kuri yo hato mutezi wakaruniki yo murembezo rabiro hobo bire no muhagira rwato rukumuhagira yo wahura ngo bayeto ruciko gira interest kuzo mu ruciko rwo reba rune baza kugambaki kubaragire ngo turiyo tuza kureta sorazi zo kugabira abahingi ninga abashubuzi ba agricultural products ngamatena n'ibindi ni wota yo mukono joti nanye n'ingenda program wagira tanubwo babirota kumuhagira kunka ezire kugasiriwe kubaragira ngo ari urukiko iza yuhurikirize nibenda kutugambira ki kwarabe hari basari z'abanashi niwo ko ino mwana kunayitenga basari kawaza kuremwa kuzo mu rukiko ahabwo kugira ngo urukiko warweto birota kumuhagira ejo basari kapfere mbone tukitwine gukora no kubahanza n'icyo yiti twasangura mu birimo mu karuru tukikiriza ngo abembeza baruhati nibo bito ito mu bakigabanyankore nibagira ngo shuire nyoko nuwosho mbono mwebembezo ryo mu cyanga cyabo obo birota muhagira hati niwe mwebembezi wawe kandi bayabari LC1 cya person obano yendo batorukwenda stamp ya LC1 nogenda so niwe ine kuyamageze kureba ngo omutamo of office age wagaruka utarina na ngo aze kuronda no mudana najya ntabembeza basingire muze kuronda bari abo musingire na nabandi abari batakubahagira kongani woshimira kubano yitega kureba ngo umwebembezi uriya niwe yakujwara ubundi ni ukamudi campaigninga munonge kirengire ubundi nabona arana ho kutandikirana wakintu gusunga kikwinira ubusungu niwe mworeke ngo niwe ko ine interests zawe kuriya mwe no bucyahwire cyahwire so muzo mu kintu kimwe then mwabebembeza barabireho nyenda kubamanyiseki ngo government ya Uganda ine principles ze kutamburiraho the four ideologic principles ebintu byone byerabe no kuro ine kugendera principles ndibazirinka guidelines echiya ihangari yona hati riyebembize ikintu cya patriotism okweta abantu ukabakunda isihangari yabo ekicweka cyabo noja kukikorota gwatandikiro mu kubagarukanisa ukaboreka ngo bine kusaserana namwe nkashemererwa mu mbandi kitagwenda kandi za kujaguriza mu mwana wanje Robert Mugabe akasinga ka MP wa kitagwenda nkashemererwa we kitinisa n'urubyamukama uyasingiye Robert Mugabe akamwita nawe yabireye simbere nawe abamwe bayanga kuja konkuru yije yagamba mazima mushija nkaza kuruga Kampala nashanga abantu bona yabatwire mwena kansinga mwena hate ndaza kukorana nareba emitima y'abantu yagoruruka n'ababiri baruha aba Robert Mugabe bamuteringa ruro ngo baza kuri ikintu kimwe so every leader should be doing that so twarugari patriotism awayegesa abantu kundi hangari yawe yokora buri cyamanero siwanu yegesa abantu kunda seru yabo bamanye kora burungi bwase kwenguna nk'abantu basereje wori chairman wa district reka bakunde district yabo ko kunda district yawe nuri akakunda district yobo wakundi hangari yawe then iri kurataho principle ni pan africanism iwe na munongo imwe abatwira ha borders hati ngito tutwire aha Tanzania border abantu babone baroleting abata nabeseri imwe abatwire Rwanda abari byahansharu na Sudan abari yahansharu na Kenya how do you relate na nabantu wabo twine districts zikutuze mpunjo mu Uganda mu 14 ezo districts kan mutuza abantu abakuruga hati nkisingiro district twine emitwara 23 yempunje ni fact hati batirema abandi abakongutse mu gaturunze mu mitwara 25
imwe abatuyiroko zana kivarena no mu rukinga imwe abataka abona mubareba nk'empungi n'abantu bareba nka brothers and sisters. Pan Africanism abona abantu bitu mushimiye kutura kurungi nabo. Socio economic transformation hata butwara bwo mu byakaruru hata ikintu cyo tushimiye kwa tena focusing korabe waheza kukundi ihangari yawe ukakunda Africa hati ikirukurateho niki umunshaho yine muki akasente karimo are you empowered economically socially oyinaka kwate n'abandi abantu mu business na nebindi ekindi ninyenda kubagambira imwe abasingire na nimwe abasingirwe ngo kugarukana cyangwa Nico Rwanda bagira ngo there is no permanent friend and enemy in politics. Why na kuchimanya je? No rebera hababire besimbira hamwe. Hina abantu bagira ngo no guyatusingi twena katuze nyuma yo. Oshanga barundi barolatinga kurungi ngo basingoriya owabasingi. Kandi buro mukaruba kandi baterana amabari. No nza kureboreba owabira singire buri ngo wasingirwe buriya. Hati yariyo nagira ati turondere nankakaruru. Meaning that there is no permanent friend, there is no permanent enemy. Kandi oshanga wayari inka coordinator weye. Omubwirobwo. Hati kandi niwe enemy muri kusinga reba no bito kukibireyo. Tuzagamba amazina. So nienda kugambira ngo there is no permanent friend, there is no permanent enemy. Ibo mutwarabe mu rugiro mu karuru ibo muronde naza kusasira ko tari mu bya permanent friendship. Ahubwo kuba nienda kubagambira. Manye kiri kutweba niyo ni ikigambiro mu Burundi batureba na munonga baturebe simbira umuntu yaba kwesimbiro nabatesimbira hariyo nayesimbira ha position era nyewe na kubaka bakimbuza I happen to have connections na naba mundi mbere nyisimbire nawe ubustini samaruna benyisimbire nawe umutabani kanye simbire n'umutabani ishaka banaza rumbufumba akara best man not best man matrimonial father aha then oguhonare Alex bakunda brother bona wakampa haka basari w'ikitini samuhirwe silver mugurisi so abantu bakaba bakumbuza ubwo kweri noza kwesimana no kashino yesimana no mbagenti no tinyisimbirira no tinyisimbirira no gunyonyisimbira bwa emebo wa parliament so echo ncho kiri kuteba umukugarukana umuntu akiza kwesimbi wo tuyire wantebe otegadera ngo yesimbira ariyo apana nabatwira ine dream no wentebe cyo nubwo ukubira atari wesimbiro nabwo ukubira hundisho ubwo nabwo akamwesimbiro. So waiza kumanye cyo muto gwawe no ikiriza ngo gwa biratesimbire harinyi konge kindi kurona nawe ni cyabire nagera naro ona reboxones bwoko kakorwa bwo kubabanda binje no shangwe mwe aza niyo shonga hako kugira ngo abamute barabishoborukira niyo shonga habo inki tujja ahabo kundi hangari yitu na Africa yitu ngo abantu babicenge bagira ukikira mu mitima yabo ngo koko reba umuntu ayine duka ya chakara na nubwo ayine duka ya chakara bona ni barunda customer Oriya naisha jati nangwa sho gutataho umuyanja reba yagera ati yataha muri yaska yakahunga so na atagitire hongo ari kurwana siwe agitire hongo afune cyari upfuna niwe gitire hongo afune cyo rupfuna na politics ni kweziri then nyenda kubagambira imwe abebeza barabiro hine kiri kuza kubaho mwaba mutakegende series noza kushanga ngo wawe uri cyamaniro C3 wabona hagiranye wonka member wa parliament kandi uriya na hagiro nka member wa parliament konganye we narabaho owarabaho cyamaniro C3 we yanahagiro riyo ndijo ekire kumanyisa ngo tuyino muri mu muhango ubwo kureba ngo kampe yaje ka yabire etakujorana no gwa RC3 kandi ndabiro tuyine kora muri mu muhango gwo kumanya ngo hati tuyine kora ekijegereki if you don't do that you are going to fail to fail ahabwe kinyo ningambe onare tusimbe hakati abo kuba inshongeje twarga mu kabumuru nyenda tube niyo twatandikiraho na ne bitwe expectinga government umbebembeze bitu na nitobebembeze bituteka teko mbande inshonge nyinje nangwezo wawazigambere tubanze tumureho kace kuturagaruke so ni konda atandikira haka kasho inshongeje biratanje kasho katuzo mu break tugaruka Nehinda
ije naha myaka 20 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku tetiro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aharukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwabona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza Tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga taro kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagichire Pacific Events Lion Records. Kwera abana ukwangaho password zigumire kandi zo rujwanje enshura n'inyuguta ningo bundi bumanyiso begese ubutabagana password zabo n'abanywano babo kandi zihindurwe bwanyuma y'ubwire ekini kirinda abandi ubutakoze se bikwato byabo baticiriziwe nkabangizi ninga bari kwenda kubeshanereza kwa mutahiwe password yawe nicibasa kurebeka nk'ekitari kibi kungana basa kuretera kabi abana begese ngo password necama no mwako bane mwesigana. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandi bitu obwato mamutabano wawe ngwashishe fike yabangi biyo poma rota sisiro wanje iyo marota yakurire sana Hasa ninga okuna kware niyo nkona kufuata tokare bagara twina bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu barukuriye mbutebe abandi binabakazi 8 baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya borotere ndu owakuchororu nugwo muzano ogwota shime kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubagoro hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa kashatu no rwa kana shahi ikomezo mwabazyo Ini nikakutumia ngo cyacora mwana. Yongwe ni kwa cyane muzana bakaba kumera ngo mutwege. Denkaru kahanu yantino ko mwana ninga kwenyena. Mama mama mwana. Tukiri mu program yakadara ntwenda kusima iwaho turebera hona turumuntondeka ihanga ntuganira anshonga stars zimwe na zimwe kongo kucira munonga ukuturujira mu karuru cyo cyukurataho enshonga tuyijantu zishoronze ampora akandi tukuzo mu break omwami Rodoviko ya muna tushobora ari enshonga zamani ziyana tushobora kucira munonga habebembezi na omuntu wa buriju bintu ki hate bashemerire gukora umbwiro bumbwire bw'imyaka 5 honorable point ya utakazeyo nani shabangu ariwa wasi atandikiraho nani yo nishobora imwabembeza bari batureye bana ni mwabataka ndi kubagira ngo itwe ko tukubana tuza kwesimba iyo ngumwe bembeza nobo ine list yawe kutekateka ngo yebembere nayo ojuti nimbani nyenda ko waborenka cancer ojuti MP ni nyenda nanka LC5 ngabe ni nyendogu LC6 ngabe ni nyendogu konga tuchizo mu karuru babataka maybe yo bakurondora baho MP bamukwa ondijo uwano ndo hansobwo bamukwima ekikumanya sore yabana amanyango ture no mutero tari kumwendo during campaigns nabona yasinga nimuza pa mutakutiye banaje konga kimwine kumanya nkabebembezi ngoko ruhanga yatire heberagira ngo yine kuforowingiri
kimwe mu biragiro by'ubwebembezi good leadership teamwork ekiri kumanyisa ngo uriyo wabiruta kuhagera ubana ndo baturukwenda ubu wahirirwa wabiro umwebembezi mwine gukora hamwe nkimanyisa ngo ine kuronda imihanda yona eyo kubasa kukozesa kurebeka mu mwakora hamwe ko kuba muri kwebembera district emwe tumukwa muri yo mu constituency emwe mamuri nk'abantu abarundi batambara higuru y'enyanja muri yo mu bwato bumwe ko kugira oti egi program yeriyo neza kuretwa member wa parliament yeriyo neza kuretwa member wa councilor wa city wa division ninga wa wegomboro obwari we yakireta reka inchitere inchisindike kigaruke nobori nkogo uri kutambura mu bwato ayinemu batahi bayinemu murabo watakwenda akatandika kufumura ubwato ngo amizi gabutahe uri arohame kongayebwa ngo mu bwato umuntu we mwagizirata mwana uko kwikiriza mukakora hamwe ogukakureta ka program mwena muka owninga kaba kanyu mwena niyo wareta ka program muka owninga kaba kanyu mwena kiretera abataka mwisha mwabakorera accountability emwe mwagira ngo tukabakorera ishomero x tabakorera irwaro y tabaretera uruguto t hati eba achievement yanyu mwena konga ko kujo takenareta nakanje ubwo takenareta nakanje nimuza kuhendera mufeyiringire umutamu of office eri kurataho mwena you are likely even to lose honorable anshongeje abantu be expecting echi bashubere echi omubebembeza abavaro ndombwire bw'imyaka 5 nshonga bazigamba kwatanisa konka abantu bohereza bate to expecting kujango bari dabutwa aronda baza kutuse bohereza okay hatirika mweno expectations you expect good things and bad things imwaba ryoko nubunda bintu gisingiro kungatinisha kugambirira isingiro ningambere rihanga ryo nabari yahiri yihanga kora bintu manya ngo mwebembeze umwaterera karuru mukamuterera yaheza kwata resources ze yabagura okakama yaheza kwereza imitwaro yetanga ota expecting a chance services zaburije kandi babano mayango mukatera karuru kari genuine na keshonga abebembeza abo nibatekwa kubakorera kwanga bene shabona ni mwabebembeza umuringo guno guwabwini makaro yohikana nabantu kumanye biba ebiwabire no basubiza you had a manifesto at least do something mwene expectation yajina ni kugambira rero kugira ngo kora bino mayango katera karuru umuntu kabano umutaha pressure uti wo tampire cye biri nyoti ndakwa karuru ubwo na hati waderesi mu yawakanga kugikwata utamunenya nabatine shonga nabashikire ahabo kuba ni wakarura ko wamutere akakagura apari mwene embuzi yengura no teyinegize teyine mpande then chamuheru stakeholders take charge stakeholders take charge in reconciliation abantu iwe cyakirido kwa ground umurimo gwawe mwebembezi we dini no kugarukanisa abantu no kubahumuriza shano kugira ngo bamwabebembeze bedini mu mukamu ryo mukanda corruption ni wisimbiri konka ogu no mugashogwanyu structures za NRM mu taking a part okumwa taking part mu kurunda karuru ku mobilizing hati mitima y'abantu efutire mugaruke mukore research mu gibuganise namwe nyenda kusimana nasimire RDC nyenda kubagambira ngo isingiro district tukafuna 98.9% omukaruka president wihanga owechitini sachi amani mushabe niwe chairperson wa veterans mu Uganda yo na alias ni seki member kandi chairman wa NRM muri Singiro district akakore ikintu cyangu na RDC na this and other stakeholders nka Major Tofa Gaba bakakwatanisa batweta twena ba stake on board buri omwe yakora umurimo gwe tuhe that 98.9% na munuka nasima ada RDC with kuchokwenje basika bakamongere na rank umulayine akagira yagumiza muri asaba bana rebeda chika yawe mwe yawayo madam Salima ikizibo budachiko bunabwo bufunda buba buki poise wenda nyine konka tugambira abantu baba expecting mbintu emyaka 5 mwaza kubakora cinka bibembeza ejo kubanza cyabyona buri muntu ombebembeza barabereho buri muntu abirayine manifesto yeye tindagambirire buri omwe kunka nijagambaho mbwenu kuhabura bebembezi batahi banje ahabo kuba waza kuterera umwamaga rubanda ahinabo inchi yayesimbere namanye byakuzakora na nabandi hinabizire abasya abizire
nyo nubunkwenda kwa advising abo kuba mukuru nyonkanye Salma nimanye kiryo mukanso nimanya abwe nkintiremo akasenta kintiremo nimane binkuza kwihayo nibintarabase kora ki kwihayo konka ababasya most of the times abwe nkintu babura kuperforminga babura kwatanisa nibija bin expectations nyingi omukaruruke yatire mutune bakansara zabatire miliyoni 50 makumyana nkaga na n'izindi zikweyongeraho obwayine seru zina obishatu oshangatiremo akasente kingi akumanya naija kushika omukanso akumpa setting aza kwa kushika omukanso akashanga allowance zitu ezitukubona ninche munonga bareta diru yone yaberuho tarayange diru abo kubona nda kubanza yiha yakasenta kiyakozireki so ababasya bizire nimbashaba kanso zitu tukigira mushara ntuba twinara wensize wabo izire ko abantu kashange ebiriyo tubiyo washangayo nani nkushabanka nka honorable nko kuyagamba tugaruko mbantu bitu abo ko bemyaka 5 nimice munonga kandi aba bantu bitu ni nkurahirira ne batushabe 5 kandi benda tugaruke tukore na service delivery abo kuba nyine munywanu wanje umwami kajubi tina hatazika tina hata gukora mukoro bwa MC konkijo babire mugira ngushebe ibintu bituyamba otkorire ngudo mbwenu omuntu nando muhesente omuntu nando musikire omuntu nando muhereze na n'urugudo so abebembeza bizira basya ningushaba ninkweshengereza iwe manya ngubiyona nibabyenda nibenda sente nibenda service delivery nibenda kandi ogumena na ha ground mwenu wotakuza kubabaza nkendo sarendinge bukirikare omukanzo tari yarawensi ningushaba kwatanise na ba mayors then cham ekinkwenda kuhendera nacho eshahezi ni shaba itwe nkabebembezi twatagani umukanso zitu nimanya nkwina babire nabakuhagira ba kansarazi ngameya hina babire batakumuhagira nanisha babiri byona tubireke tuzo mukanse beje kunkakora shange meya takwatagana na ba kansarazi beyi okashanga speaker takwatagana na ba kansarazi beyi ninkwamsiriza ngutine kitura delivery ngira abantu heru then cham heru ninshaba babebembezi bita barabiremo for example wabo kansara uyine kansara ndijo nuhagira garuke nyuma utuyambe aha batezi bawo bakaruru nyo Salma naye tabatezi banje nkabagira nti musasire Faride ki yakukozere Farida yakutire ninkoze example Farida tine ki yankozere konka ndiyo ninchikoza nke example nti Salma yakushumira umukaruru iwe nko mwebembezo keta bahagize bawe ukabagira akaruru kagwa na mbashaba tusasirane kandi usasire na opponent wito utwabere tukozere ki nikija kuyamba okucendeza obubwanga n'oburumu akaruru kaba MP kakagira mwebironda byingi konka ba honorable zabo benyiri bagarukumbatezi babo bakaruru bakabahumuriza bakabagira basasire abatahi babo nibija kusasirana haza umuryeje myaka 5 tubase kurebeka nguhine kitwahisya abantu bitu then buri mwebembezi manifesto yeyi yaberagambere abe niyo yahikiriza abo kuba emyaka 5 n'umwanya muke munonga we bare munonga kandi eshonga yazigamba bana RDC abebembezi tubarunzire iwe no jangu no bakubayamba imwenka government okusya abantu obuhereza bari mutebekansa program omu district ite ya Rwampara abebembeza barumu tubasya politics nabakuru konka bamwe bizeremo gukubanza aharevoze zindi nintekateka ngu government tera cinjire tukagumiza mu tukora no baraye mwarebere akaruru ka overtakinga ibindi bintu byona konke nguto zibenzi tukorwa amashomero nugombekwa amarwariro nugombekwa embazo amarwariro neija when services za stop injire so enyakinkaya abantu abasinjire ebironde byarigiro mukarura kakahwire ebimwe neberge nyuma kandi tusheme kwantu cegeramu nobasa kuba wasinjire konko bo wasinjire kikaretwa okuwasingirwe nyuma abantu bija bakurwana ngo ariyoro tajirota otasingwa mweno tabagarizo muna kukabara kubakora bakore kibakwenda konka oyebembezo ko okugita abantu nico kikuru abo kuba batarakuhire karuru owabarekayo next time no borashangiye bakutegereza ecya kabiri umbyaro abayemba rwana n'abanyabuzare n'umwana narwana na nyina
umwana narwana nishento ba neighbors na barwana konka kumwarwanire MP akija yatura karokani tutora nimbabuza impagarikiro weye yaza kuza Kampala abamwe tumaragaruke kumureba mwana mugarukane banze mwegarukanse then nanabari abakora gwabo ekindi ebintu byakaruru tureke kubitwara personal tureke kubitamutama munonga abo kuba muherwa byona nabana urwanira n'umuntu ndijo to kuba no yerwanira unogera ngo akaruru kazamo iwo mutezi w'akaruru nono yetera gajo takaruru kanje kakiba abo kwa kakariye kanje hata na no muno urwanira we agenze tarumana tagarche na nyuma kabanje so bwen tumanyanga ibintu by'akaruru nako bwanya akanya bwanya nikija kagenda bene myaka 5 rukwija tureke kugaruka ombye nyuma to moving forward noza kushanga abantu abitwahira karuru twe expecting ame bintu bingi tine kibatukora abitwayumera karuru baguma ha ground bakora mwana ukora agaruce akaruru kakakusinga noza kuteka nk'abantu bakwanjere apana mbwe niwo wasinjire garuke nyuma okorera abantu bawe n'ingamba MP oyu no mu mahango ngo kutushakira aha national level LC5 aha district level kansara aha sub county level na district level buryo mwerevo ye ashake nko kwa kugerata ko kwa kwingana bamuri yecho ninyenda kushaba abasinjire bakeshanga mu mwanya nubwo gumwe nimanyisa LC5 akata kusupportinga kansara umwe kunka kansara abantu bagera bamuterera karuru bamukunda bamureta kuba amaresere iwe chairperson umurimo gwawe no gukugarukanisa kanso yawe ukaronda speaker unite mukakore ikintu cyumwe kugira ngo district yanyu ninga omurka gwanyu gwatunguka konka mwabara kwataga nkumarashanjire ngo myaka 5 yabara bo mu ngaro hine cyumuza gambira abantu kandi numwenda karuru gundo we barebwa na RDC kandi yabwenshonga nunje points ezuwagamba ninjira ngo abinji baramuno batureba kandi bazukuratara nitegateka ngo tuje kombeka Uganda nunje kandi atongere no kugitungura mwame Rodoviko ninjira ngo program twaburayo ubudacika buce na ningushaba ngo teyo ubugambo bwa maheru oineda cikemwe n'icweka kandi orukusibura wabare munonga munywano wanje muterukanisa wa program nyonyenda kukusima na management ya TV yite Nyamurungi ahabo kutwetaha kugira ngo tugire bitwaganirira bwihanga tugire bitwasharingana n'abantu bite ubundi ihanga ryituri kagumara rigi kugira ngo ubusinge butwine hati bugumeho ahabo kubeshi tukurwana iki tureta no kugira ngo turwane ubusinge butwine mu Uganda na no butika bugume bugizire buta bugume buru mwe nyenda kwendera ndi kugambe ebi ndi kubigambira imwe abaturikire abagumirani batureba icyo kubanza twagamba habya bebembezi byo na mwabihurira tinguza kubigaruka konga yenda kubashaba ngo tufe yo kwe respectinga no ku respectinga bebembeza buturunziri then emirime geri kuberi appointed and what ninga nimwe abo baronziri uyikirize ngo reve y'uruhoni yejo korashanga ngo uri kansara uwe gomborora yikirize mu cyamano wa district nakukiza karwa so you respect him korabe ori chairman wa district ikiriza ngo nubwo rabe za constituency ziriya ziriho konka MP ni wari kuza kuri omisho ni give him that respect or give her that respect wabori technical person or sub county chief kandi kawo manyango ni boss wawe mu HTNS so buri omwe aza ha level ye umanyi mwenu banzo yemanyi abamwe inaka kananga kugira ngo noteka ngo ryo amandi ngo bundu n'amandi gatagizire gataro so iwe yehereze kitinisa kandi uko kureba ngo nakukize kitinisa mazima kimuhereze nibwo turayombeke ihanga ryituna n'ibicweka bite biturimo then cyamuheru nabishingereza tamu eriyo neza kwigura abana nabishingereza mu batwara ishomero taro kindi kintu cyone cyo kubasakura go mwana wawe haza kikagumaho butari bwegeze wamurage kibanja n'ingente zoyine abagezi nibaza kwije kibanja nibakimuguraho
n'ingente ntibazimutwaraho konga wamurage karamu ukamutika ubwenge mu mutwe ubwo tino uri kubasa kubutwara naija kubukozesa nakora n'ibindi bintu byarukwe mwe bari munonga kutureba mwe bari gumana mutukunda nasigara ndi bya Rugaba Rudoviko Kagere Secretary of Education and Social Services Singiro District kandi delegate wa Western Region uri kujekera abakozi aha national level mwe bari munonga kama abangumire mwe bari munonga honorable Salimani Weneda Chikemene Chweka ubugambo bwo bwamuhera bari munonga ndi kuhendera nyenda kubanza kusima garike nsima abantu banje abakakuba abakatete abambara City South abampira Karuru mwe bari munonga nimba sima mwe bari kumpa percentage y'imwampire nije garuka mpora nimbebaza kunka ninsima najyande kamba simeraha ekindi ni nyenda kushaba abebembeza barabere mureka tumitinge tuhumuriza abantu bitu tubagite babe bamwe ubundi tukabakoraje nyoncho kubashaba then abantu bariyokwe abakiriyo nubashasha ni nyenda kubagumya mbagire ngo tugwe muheru kandi tugumisereze tukwatanise na naba baraberemo ubundi bakatukora then ni shaba abazira bariyokwe reba amashomero gaza kutandika nimbashaba nimbeshengereza mutwara abana abanyu mashomero era nyowende board member w'amashomero ganje abiri Elia Nyamutanga Secondary School ni shomero ya government aided by the government nimbashaba muturetera abana ba senior 1 mwijabo ko ba government ni bayambaho then erindi ndiyaha Shwada Islamic ni shomero twino muri mbarara eri kukiza yedini y'obusiramu mwenisha bamuturetera abana ba senior 1 bije bashome hiniko kutukuba yambaho na dara secondary yite ya Nyamutanga mwije mureta abana banyu batakaguma umukaba kozereki bashitamire mbwenu abantu bari ba TV West nyenda kwebaza TV West mwe bari kutostinga tukaganiraho n'abantu bitu tukabahumuriza nimbashaba then nyunkanye Salma ugumuhami Elias nuwe yantiremo ibintu byo kwegesa byo kuskiringa abantu era kuyakinyegise nazo mu community yanje nuwe yabanze kwegesa abacyara bitu yayija yabaskiringa nka TV West hazananye na kopa hubwenje okukatete yona nakakoba nyegisa abantu kora sabuni nyegisa abantu kora amajutana n'ibindi kweskiringa bakagire kibagira umutu mwe nakarurure bakahwire mwije groups zibiri nizinyinvitinga mugarike munyinvitinge inskiringe ba youth inskiringa abacara ubundo kabone kinte cyo kubasa kweyongeraho niwe yetahize akaruru kawa ufuna kasente kawe kazenkahi kazumunshaho mwe ninyenda kubizusya umukansara wanyeshanje cyanje kikahwire nchwo mu kwa gatano mwe numukoze seje emyeze eshate yasigarayo mbongereho na nebyo bingi mwe bareguma aha TV West kandi tubasima mwe bari munonga we bari munonga honorable kana nugamba mbene shonga wajishobora je tukugira ngo ndiriyo by'amakuru byonka kongana skills zindi nazero muzimanye nazo tuzamanye bana RDC ni Weneda Chikibiri akandi tukasibura tukahendera program yetu obugambo bwo bwamuhera niyo bari mutebukansa program nyo nyenda kutwara umugishogu disinjira ona kusima president abo kundonda nka deputy RDC jameta kafunere audience y'abantu nkababona mu office ya president na maramo imyezi mike nizo kamushanju umugato wagurire to kumureba kijanyirire so abantu binji nebenda emerumo konka kuba komurumo kandi utandika gushisha menyo ni msima bukumpa umurumo kandi ukantandikira ahantu hagumere omukaruru nyegiremwe ibintu binje munonga kandi nincengera kwega mweni msima ntine bugaricuro msima abantu bitu barwampara akaruru kakatandika karyo mu mugiya yahigura munonga konka twaguma tutemagiya tukahendire umbusinje ubutakarebuka karuka LC 3 na ba mayors kahwireje munonga konka nisima electoral commission abo kututeramo BBVK ekakoro gwire bwa kansara bwa LC3 na kansarazi akoma ko karesoro businje bwinje polling stations issues zitafundo mu ruruga MP na LC5 tuzigarukire kansara LC3 na ba mayors mwene cyo tucubasima nsima leadership ya district
etwire umwanya wo kuorganizinga akaruraka umusinge bakatusapotinga kandi bakatwereza koze nanyenda kuhendera nakantu kamwe nyenda ngo abo ni mpiga abantu bona bina bano mu P7 babatwara mu secondary konka nyenda kubisya ngo mwana wena kugira ngo buri mwana wena ayino mutwe ninga yino amani go kuheza sini bweno mwana otaraze musini yakize myaka 18 nyenda ngo mbatangarize ukaci aha programu ya president ya industrial hubs industrial hubs ni programu ya president kandi akajina mutuma gwe munonga ne skilling abana kurga myaka 18 kusia myaka 35 skilling centers ziri 19 buri region sub region in skilling center mwenu kujangu tulia national tv nyenda ngutangaze ngo abakigezi skilling center yanyu eri kabare bwana aradisa amazina turagaga mbabo kubida chika za kwa nyende ya west this side ankore eri rubaya Rushozi Bueno nane mpigabana abahereze P7 senior 4 emyaka eje kwira batarafonde chance yo kuzo mu secondary naba bahereze P7 nayo emyaka 18 ngo bwire bwo kutandika ku aparayinga butandikire mugire mute application zanya district zanyu council zanyu nkabasite kugira ngo mwe muzomu umskilling nemyezo mukaga ne yabusha kine sente zo kushashura kandi ubushimicana no kushanga mnonga bwana RDC nasogarandi arsima Jacqueline deputy RDC webale mnonga bwana RDC dachika zawe wazikoze saje madam arsima Jacqueline deputy RDC wa Rwampara twatwine honorable Marina Salima ubune kansala wa Mbara City South A amwe na numwami bya Rugaba Rudoviko agakayisimbira habwa MP bwa Isinjiro South nimbasima abukta akirekanyu kandi na nukwija tukashomesa ihanga program yakadara abona nacendera kandi umutebekanisa wawe nande Elias tugusato antureba ecyo kwija kurataho bwa nyuma yo kuhendera akaruru akatirwe kandi kakaho musinje mu ihanga program abona twacendera twendeza weekend nunji utakarga TV West. ngo tutaka batwire tuzaka bakebera kumera mu rwire tukumutwara utarwire abayine bintu byanyu ntiza ko batwara mukati yincaka tubakire konkanya we mutuma gutera abo kuba kanarebereza asizanye kwenda kuzumusini muhaya nicyo cyabikindi ya mutwe tumaze mu kushoma kwa fe nazo mu serikali ate kinkora nyumka rugumurayi nabo kuba karo confusion abantu bekora naki irukanyewe nkiruka nairuka mbwe nuwe nakweje ko kugiruka nkiruka kilomita nkamukaga ubuto kilomita 13 ndakureba nyuma ahubwo nkani mangu bankoratire aho na buteruko rukwamuza tingamwisa no cyabireho abana bari abona twatuye abana mushanje umwe nawe yatoroka twaba abana babiri kunka abana batanu bona bakagenda kandi bona tina rubona bakaguka to nanguka ntembe ho base mitware 5 asigari 15 at shopping ni sagaza. There is what we call choice. Choice, it is the right decision taken by someone and you forego others. One urebe sente zo inezi tuzukumara, you can forego the decision. Echo wanoteka no basa kubo chiposi kondingire okore chikubasika ubukeho tubona kutwaganira gabasho ishakorene istamaha we
hati manyana ukusitamana ubutasabyone bishana sana mbona kwazo tumu wabo yinde wabo jini mutabano wajaje Kampala apakisha to ngo afunde ese pihazo kabuzikamo hatobwo natambura natabana zakatozo kuyona yona bitambura yetorora banaje ndundi mbuzembere uburite kandi mbuze inkweno tikufaka mugorore mbuzeti ekiri kurataho cyagirwe Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo buri mwezi nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peters SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha ruringo rwa senior ebyomunju nibimanywe mbeba utabajuka mbere utabajuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira hamaka n'okuwakubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebitiinisa omu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana omu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wajangwe gisiteta n'ekikazi ninga n'ekishisha uno mukazi bambi ariho omukazi ari kunuuka ecyayi baraguriye takuzagaruka noma wimbase kukwata okora ki kasho mukeka gw'abagenyana ukoraho ki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitamaho ko naro hano leta akaceka nakataho nabyamaho nakora umushango iwe sho nostama mukeka ugaruko sitame na ntebe irene box kireka nonda gufata rwiriwe omuzano ogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayishatu z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza n'urwa kabiri shaha mwenda n'ekicweka zihangwe Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kuhindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente umprograme y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi y'uri kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera otaferwa omuzano wa kukiroru kurwo mba Kigezi Universal Actors nokora cya burka eyine ebizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi iyo poma rota sisiro wanje ni iyo rota yakurire shano sasa ninga okuna tware niyo ngona kuswara toka reba gara twina bakazi babiri nyuma asigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuriye mbutebe abandi bina bakazi 8 baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya bono terendu owa kukiroru nugwo muzano ogwo tashemeye kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji nugubaga uruhobo rwo kubanza n'urwa kabiri shahemwe zo mwabaza orongoto nirukukibwaho
But there's a party over here, so you Wow, Vinny Jr., game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Program iba kwetu lungo turemezano ine Patton Nucleus Unstoppable. Ati. Uchiragambira icho mutsasire kusheka. Ari umushama mwita. Mwita bakenake. Jobless millionaire. Nanda kunyita ngwa mukigambo Unstoppable. Omuga ujya mugure landira abagugura ngo Unstoppable njumanyise. Nataka mwele chitu cyusibekona kwa kimekwa cyuruho. So Makanaka, I'm sorry, I apologize. This is just branding. It's tambra na reality. Mtumachira program woro ngotirem za Dr. Meseta na ba Pepsi kanda on studio nyumba taiba nyakaputosha. Congratulations to our coach on the extreme end, aha mukono gwa buryo okutustamiraha ikokiyo kuria no ranka left. Then in the middle, of course, congratulations mutaiwanje Esau the man akagamba ngo Arsenal neza gusinga kandi yagwihayo na mani minji munonga ayibembire kimeza nobono mukaga on English Premier League. So nboyi no mu studio kind of course supervisor with for today the Jobless Millionaire Makanake right now from Rakai but staying in Kakowani Mbarara City. Akanyi sobzungurwa man munongo rwa Budo weno chijiska. So nuwoti nawe tumine our team yitu of course David Wakari as senior producer yum control room Evans na wadia astamero mu byoma no video na pictures zone na stamp ku nchumunonga on air otebere the youngest omuntu abajang biro ko cheto muzungu ko ruzungu rwangu mamu yo bitu no rwa church school konkaro kugira ngo MC orukutunda orukuguza no kid on the rock something like that new kid on the what on the block the block in the street. So na nuoka munonga mwita MC Levy of course in time management na bago program eja za kugaho mwebere kwa moro kuntu munonga katandike na Faizo kochi first of all yaniriza abantu aten congratulating barse yafunye win away chakabi kale webale nyopato mazina ganje niye coach Faizo coach wa Mbara State Junior team akuruga Kakoba roundabout town mtani hali ina Kafiro station hapo aho nyine hapo wohogenda BSU why car roundabout Kakoba aiba guruzense kuruga aiba guruzense mpaka aka petrol station au no shanga mtu weta unoga ebe yesene nzinga tinguza senene atu kujanguru ne ba so baraste congratulations 2-1 bakandi batayire aza nago kwiza kwaguma obisiza bukabanza bwa bateba iza twatira ikoliza na winning goal konkane chamani nchibanchi chistura team timu ebade mu struggle nge nonya wini ebuze so twatunga winning kejo ntuza kureba ngo twayongeramo amani gagarukamu tuba eshayo ntubasana kugaruka mushayi tukacheka mwambendo yasibikuza kule bento ana akora mu magomani ana akora mu magomani just hagati yawo ne yakibura mukache kunka tunumuka friend match debe tikiri kumunonga nati ningambara kacheka United no mana am a new signing so twine team and a team B team always row twine it's the only team in Mbarara in Western Uganda I think as well inabazana makumyana nyoga 40 players yunekaga aba junior bao so ninja nani kujangu nani gamba ona Benton shaika cheka tuli mu training y'abana ba junior team yanjira twarugo mu corporate nabwe nakongera mu amani
arebe bizagubuza mbweno akaka red karugamu agati kanyasi nyasa ko kuburaburamu kaze mwaka green akora ahatemera corporate ninchaka no chuma corporate league ninchaka Sunday actually the opener ya season yona mate tumazungure mazima ku ya November kushato kuzana mpira tukushemerwaho tune stress nyinyi ntwatora turebe nkabindi bukushemezaho mwabazi ya corporate league but tomorrow Sunday tutereze Vision Group ngoze signings itano consigirenyo you are captain coach winning your coach winning actually nza kutwara akwa na ebya ombi chengire byokwe abako mushara twakushashuraje so tutungire abazana batano twine 4 male players na 1 female player yesterday mwana veringiro mahurure kirungi ogumweserenka munywano wanje wamane esa wabiraro tsinko murebero mushwanje umurebe akani mbeni mumanya so of course na bahena baba bamanya na barure na n'umuruki no mukize yari gukora ibyo mupira she's a good player good so Vision Group is coming in na nabandi minji munonga ndinka assistant coach hata nakuteko head coach Sempija Faizo tutware chikopo twende chikopo this time Faizo esa manze kwa kiro mbutongore bone nakuzwanza mbwa nyuma yakira abantu then tanko mu magwitu gwa igana kapo webari munonga kuri wanje pato na coach n'abakutureba bamwe n'abakunda by'imizano abakunda TV West abakunda kumanyisibwa no kumanya twabakira twabatangirira na daradara abahuru witoko kureka nanye ndankarabyo gatonitirize itenka staff ya Ajipu ninga maendeleo tino kushasha turujigweho mutahe witu tetine general manager wa Rukunjiri in afire nyumazo ntushasha munongi tenka staff ya Ajipu nka directors bona ba Ajipu so nchona nyine ho ku accident Rukunjiri inatire na shasha mu kunkakavuyo kumanya rahanga no barukusharamu abasalamu bino kuba kucheta bitandi twabakira ubutina musalamu mu studio akakiga ne bagirango ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umurembe amin wano mato ene musiramu ati no Faizo kandi wa musalamu wenyine kale so sasa nabo of course n'ibyo kutangaza kwatala byo kufananye ari umuntu umpeza kuferwa akampo murumo aha Ibrahim na Mukaga no Ibrahim na Mukaga itonka nyamwe Catholic it's a Christians turi celebrating Jesus Christ so abina bitanu nuri nkomuka bundu banogure nyama wazigitagita waza kuyo konkabe na Mukaga nubwo kuzire je obyano no kahumura ujya abantu kuzaka kutayira muka ni ukatayira abandi kuko nyabe na Mukaga nkangira itosho bagatandika iba ko titozo corporate league mini corporate league of course tekaba nkeyambara konka nakunuka kikana kakurakurana hata twire wonyina campesent 1 million Felix omugiga wanje Felix witozo ahari kashasha aho mwamenya yitozo mu opposite hospital aho nuba kubera nkawa now feriwe sister we is called the Happy Jude so sasa nimwe Kahon's family bajeta Kahon's family nuba contact nye bakando na kuko makanake yanagamba paka terminundi kiga na kuka final bagoba bantunga so bampa business ejo konkane cyo sasi mu charges ratio then turebere TikToker umushino murunji munonga Diana nawe mysteriously ino kwa genzre of course family ye nene shasha munonga narabande abafero nkabutakumanya mukama abahumurize kandi muri muhamere nyawe ati omubya sports nkabwitaho edini kabwita edini Isaya kutanka ananemwe reno kuza ahakikumi wena jirati mutatina abo kumambine mukama rango manjugo nesuru kwa gambati fear not, don't be dismayed, says the Lord. Tukichukana njya tukatanka twine program twine mani ati bine bya tukanga twakomya no more fear then anondizo nangu unaibwa kugamba abarya hareba hindukire umushede tima program webe byaraningire webe tekaraningire nicyo kutangaza umuzeyi abena nakarango nganya baki yakarango simuko baki nganya muziki ka winyine baza kumurkodinga takavuna nebiro njya kamushanje ubwo umuzeyi nawe yagenda muzoko numureba muzeyi wamana munonga wentunduka konka ranga kwa kuchenza ratio akatandike na big teams tuzigizire that bad news is to gamba most of the big teams awe bakozire win zamana munonga nkwe cyo kurebera Bara City of course it is at home imbagira ngo jonote kugitandikiraho team ya KCCA onka Vipers yatutuka kuzakiye yuka win
kawani obutimba byo konka bugumagumire munonga aleni akunka binje most of the big teams beba complaining habishayi no shoto bwa team baburi muri cyaro munonga bine bishayi bi so tabire mu goals nyinji twa ko expect I think express era biro konka bwa nyuma penalty mushanjo ari mukaga aka wrapping up akagana cup Faizo ejo round yo kubandiza ugire birota unomanya pato umupira challenge eyamane kirakuba eri team zezi ezo kureba nka ba underdogs omupira nko tukuzeta ziba zigumire munonga kuzisanga staging cage yaraba omukakungu takali yakahansi ekaza nebana isaba nkuri ne bampa Vipers kuri bampa Barasite nke da big names ajifero nguna obundi nawe yatunga omugisha akazanaje timu empange ekoleki emutwale abazani bo kandi bateko performance yabandi bateka embera yamani noreba 6 o'clock etire Mbare Heroes 1-0 one hora 6 o'clock na Mbare Heroes timu ebireri omu Super League last season nano musira baba takujuma no kujuma kati nka 6 o'clock konka Mbare nene mbonywa konka Barasite timu yitu ne anje ejo niyo nkorera ndeba mu junior konka nabo ni mbamura hamwe mbamutara muno same playground trainings team negeza okureba ngo negaruka